prije 57 godina pustio sam suzu kad je majka umrla, kad je sin pošao u vojsku i kada sam vas video na Bilu da ste se pojavili, ima je srce zadiralo, onda nikada nisam doživio, nikada ne doživio. Da je Bog čuva i prati sreća nju, njenu porodicu i svi u nas koji smo uz našu predsjednicu. I naš je slogan naših pokreta: žene budite uz mene, žene zaokružite mene, žene pratite mene. Živela brak! O kome da brine predsjednik države ako ne o najugroženijima? O deci pre svih, jer na našu sramotu svako treće dete nema treći obrok dnevno, a 155.000 dece u Srbiji gladuju. O penzionerima nad kojima je izvršen socijalni genocid, jer su penzije svedene na socijalnu pomoć. O penzionerima koji se ne leče i ne kupuju lekove jer su preskupi. O radnicima koji su bez posla ili sa platom od koje ne mogu da prežive ni nedelju dana, a kamoli mesec. O policiji ili vojsci koja je dovedena na rub propasti. O zdravstvenim, prosvetnim, kulturnim radnicima. O osobama sa posebnim potrebama čije su prava tek mrtvo slovo na papiru. O srpskom seljaku koji jedva preživljava, a mogao bi da hrani pola Evrope. Briga o ljudima je briga o Srbiji, a briga o porodici je najpreći posao predsjednika države. To je moj program. Srbija, zemlja socijalne pravde. Ja ću se svakako zalagati za socijalnu pravdu, državu socijalne pravde. Gdje će svaki građanin države Srbije koji jeste u krizi, i oni koji su nezaposleni, a i oni koji rade i primaju neku minimalnu zaradu, imati garanciju od države, finansijski minimum koji je neophodan za život ljudi, jer svaka normalna država u svijetu to radi. Kad su me pitali juče koja je razlika između mene i ostalih predsjednih kandidata, pa rekla sam velika razlika. Oni pričaju sve vreme šta će uraditi, a ja ceo svoj radni vek radim to što treba da radi predsjednik države Srbije. Nije niko prisiljavao da to radi, niti nikoga iz porodice. Radili smo to iz ljubavi prema svojoj zemlji i prema svom narodu. Pomagali decu, bolesne, prognane, neću govoriti koliko, znate li to dobro. Pomagali stare, iznemogle, obespravljene, siromašne, gradili škole, bolnice, ustanove obrazovanja, puteve, mostove, sve ono što jeste dužnost države. Država mora da brine o svom narodu, mora da mu obezbedi život dostojan čoveka, a ne kao danas da penzioneri žive na ivici gladi. 600.000 penzionera živi na ivici gladi, neki primaju 6, neki 8, a prosjek je 14.000 dinara. Šta je to? Penzije su svedene na socijalnu bedu i na socijalnu pomoć. I na penzionerima je izvršen socijalni genocid u ovoj zemlji Srbiji. To je sramota, a ne, to je zločin! To je zločin! Iz budžeta Srbije za predsjednika Republike izdvaja se 12,5 miliona evra. Ja ću biti predsjednik koji će najmanje koštati građane Srbije. Od tog budžeta, od tih 12,5 miliona evra, polovinu ću izdvojiti i usmjeriti u osnivanje fonda kojim ću stipendirati svake godine 1000 mladih ljudi. To sam već radila i to i dalje radim kao predsjednik fondacije koja je do sada preko 1000 mladih ljudi stipendirala ne samo na BK univerzitetu, već i na Beogradskom univerzitetu. Koja je gradila i gradi škole, bolnice, crkve, mostove, puteve, spomenike. Danas smo na mostu Mijatovac koji smo sagradili posle NATO bombardovanja naše zemlje 1999. godine.
koji povezuje naravno danas Beograd, Niš sa južnom Evropom, Solunom i Sofijom. Mi smo porodica vizionari koji grade mostove koji povezuju ljude, nacije i državu. Danas čitam u novinama da su se pripremili neki naši ljudi da formiraju društvo za obnovu zadužbinarstva kod ovih novih privrednika. Pohvale sve, svaka čast, a mi jesmo stari privrednici, stari zadužbinari. Naša fondacija je prva posleratna i najveća privatna fondacija koja je gradila i crkve, i bolnice, i mostove, i škole, i puteve, i spomenike, ne zna im se broja. Znači evo danas smo ovdje u Ćupriji, u gradu lepom našem koji ima tu perspektivu, jer smo zato i napravili ovu školu ovdje i poklonili građanima Ćuprije. A moja glavna poruka jeste sve ovo vreme, i u Boru, i Majdanpeku, i u Zaječaru, i gdje god smo bili ovih dana, da Srbija mora da radi i da rađa. Problem nataliteta je neverovatan. Ja sam malo pre bila u Zaječaru gdje je negativan prirodni priraštaj 6,8%. U našoj zemlji se svake godine manje rodi nego što umre ljudi, oko 35-40 hiljada. Znači svake godine mali grad nestane, srednji grad, nije to mali grad, u ovoj zemlji. Moramo se boriti protiv bele kuge. Srbija mora da rađa, ali kako da rađaju mlade žene, majke i roditelji kad nemaju posao, kad ne radi? A kad znamo da je po jednoj porodici čak nijedno dete nemamo, nego 0,88%. O čemu mi pričamo uopšte, o kakvim reformama, o kakvoj stabilnoj i budućoj, stabilnoj i jakoj Srbiji, jer mi danas nismo ni jaka ni stabilna, nego smo siromašna zemlja. Mi moramo stvoriti zemlju koja će da radi i da rađa i tek onda možemo biti i jaki, ekonomski naravno, privredno, a i stabilni. Tako da na mom putu ka mestu predsjednika države Srbije u ovoj kampanji ja govorim sve vreme o tome što jeste najbitnije, dakle ekonomija, domaća privreda pre svega, da bi se mladi zaposlili, a onda jedan socijalni program koji će stvoriti državu Srbiju kao zemlju socijalne pravde, gdje će sve kategorije ugroženog stanovništva biti zaštićene. Ja, kao predsjednik države, ću prvo raditi ono što radim, inače skoro 30 godina već, na mjestu predsjednika naše fondacije, brinem o običnom čovjeku, o porodici, o deci, o majci. Jedina žena koja je vladala Srbijom u 10 vekova njene istorije bila je knjeginja Milica, žena kneza Lazara, majka 8 dece, najvoljenija srpska carica. Ali silom prilika, jer je Srbija bila porobljena, rasparčana, najbolje u njoj posečeno, mladost pretvarana u janjičare. Iako je nuđeno da spasi i sebe i decu i ode u Dubrovnik, Milica je suočena sa propašću Srbije, sa strahom, bez vizije i bez nade ipak stala na čelo Srbije i vodila je sa izuzetnom mudrošću. Na što vas to danas podsjeća? Da li imamo sličnosti sa tom situacijom Srbije u 14. veku? I danas je Srbija na kolenima, rasparčana prema zahtevima spolja, potpomognuta iznutra, kolevke su nam prazne, narod nam je ostario, moral smo izgubili, porodicu urušili. Zato nam je danas, posle 600 godina, žena potrebnija nego ikada. Zato, broj 9, zato žena, zato Mara! Ima mnogo problema, treba efikasno raditi i ja sam spremna da dam, dakle, potpuno svu svoju snagu, svu svoju energiju i svu svoju ljubav da stvari krenu na bolje u Srbiji. Poštovani gledaoci, to je bilo predstavljanje predsjedničkog kandidata koga je predložio Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić, kandidata pod rednim brojem 9 na izbornoj listi Milanke Karić.